Najsjevernija naša županija i nije tako daleko, ali je totalno drugačija od drugih. Na gornjoj strani Međimurja opasna Mura i rudari, a na donjoj pitoma Drava i zlatari. Točnije, ispirači zlata. Kažu da je zlato na Dravi jedno od najčišćih na svijetu, a ispire se od davnina. Ipak danas tehniku poznaju tek dvojica majstora, koji će vrlo rado podučiti posjetitelje i pomoći vam da ponesete nekoliko zrnaca zlatne prašine za uspomenu. S ovom lopatom gledanjkom stavimo ju u vodu i lagano tresemo, znači, zrnca zlata da vidimo da li nam se tu isplati raditi ili ne. Daljnji postupak je, znači, vi stavljate šljunak tu na dasku, a ja lagano ispirem sa vodom. Znači, to je Oko 5,5 grama. I dobro, dečki, na kraju cijele balade, koliko ste vi kila zlata tijekom godina izlovili? Jeste se obogatili? Joj, to je kao da ja vas pitam koliko ljubavnika imate. Pa fino Kao, ste mi ne. To se ne pita. Da, to se ne pita. Dobro, nemamo više o čem razgovarati, bilo mi je lijepo, hvala. Vidimo se, dečki, bok, vidimo se, bok. Nije plavušal. Zlato je tu. Na jugu Međimurja žuto zlato, na sjeveru crno. Ili črno ko pekel, kak bi rekli Međimurci. Pa su zato ovo mjesto nazvali Peklenica. Pekel je nafta, a ovdje se nalazi, nećete vjerovati, prvi izvor nafte na svijetu koji se iskorištavao. Prije koga? Prije Pensilvanija, naravno. Nafta je prirodno izvirala i prvo su bili vjerujem začuđeni šta je to. Pa su prozvali jer je crno pekel, pakao, ne? Jel vam dolaze šejci malo se raspitivati za ove izvore? Pa čuli smo da je sad neki dan neki bio, ali ne prodajemo jer ovo čuvamo za crne dane. Neka pametno. Dobro, nekak imate naftu, imate zlato, imate plin, pa ovo su Ujedinjeni Međimurski Emirati. Tak sam negdje pročitala, tak? Pa evo, dobro ste nam ime dali, svaka vam čast. Dobro ime imaju i planinari ovog kraja. Mi smo planinari Planinarskog društva Bundek iz Murskog Središća. Vi imate u Zagrebu Bundek u Središću, pa onda često nas mijenjaju. Iako će skromno reći da je najviši međimurski vrh Mohokos visok tek 343 metra, odmah će vam kao i Šuba navesti ostale zanimljive pješačke staze, koje su sve vezane, a gle čuda, uz rudare. Postoji tu rudarsko-murski put, pošto smo mi poznati po rudarstvu i po rijeci Muri. Svi su vam vjerojatno preci bili rudari, jel tako? Pa da, ja mislim da svaka obitelj ima nekog ko je radio. Nekima će samo šetnja po prekrasnoj međimurskoj prirodi biti dovoljna uživancija, dok će neki jedva čekati staviti vlastiti motor u 5. brzinu. Priprema! Pozor! Sad! Ovaj raj za adrenalinske ovisnike nalazi se nadomak Čakovcu. Dolaze im stranci, rekreativci, ali i profesionalci. Nema boljeg pražnjenja kad se u stalnom stresu u poslu od predivnog penjenja po ovoj umjetnoj stijeni. Paintball je bilo nešto prvo što sam počeo raditi prije još 18 godina. Prvi u Hrvatskoj, a onda se sve ovo ostalo samo nadovezalo na ovu priču koja sad je dio ovog adrenalinskog parka, odnosno centra koji ima više od 20 sadržaja, 40 programa za sve dobi, odnosno od djece do baka, ajmo tako reći, unuka i baka. Teškom smo se mukom odvojili od ovog raja za svako veliko i malo dijete s viškom energije, no čekao nas je posjet jednom vrtu, medenom vrtu. Zašto ste toliko zaljubljeni u pčele i u med? To je mala školica i za male i za velike. Zaljubljena sam, valjda zbog toga jer sam svojevremeno bila užasno se bojala i pčele i svega. I sad kad sam uspjela savladati taj strah, imam potrebu i iskonsku želju da ljudima prenesite tu ljubav. Prenesem ljubav. Prenošenje ljubavi uspjelo. Dapače, ima i dijeta s medom jer on veže vodu na sebe. Pa onda ima dijeta s medom? Ima, ali o tom potom. Još samo jedan liz i kidamo na novu destinaciju. Prekrasan, bajkovit, čakovečki stari grad, u čijim se podrumima može degustirati pjenušavi raj u tekućem stanju. Međimurski pjenušac kao francuski. Tako je.
Blizu sam, jel da? Jako blizu. Znači, naš međimurski pjenušac koji je proizveden po klasičnoj šampanj metodi. Koje su to sorte unutra? Evo, ovo je Chardonnay, male graševine i Savignona. Ja moram reći da najbolji pjenušac ikad. Živjelo. Prilika za još jedan guc. Za to vrijeme gorde biste junaka iz prošlosti kao da su kimale glavom. Draga Martina, lepo se ti možeš spiti, daj si nekaj i u želudac hiti. Kako ja uvijek slušam starije od sebe, brzo sam se bacila na kosanu mast, meso stiblice, pretepenu juhu i plemičku pečenku s heldinom kašom i domaćim trgancima. Ali hoćete mi reći da je ovo jelo iz 16. stoljeća? Znači, tak su dobro jeli još u 16. stoljeću ovdje. Još bolje i od nas su jeli. I za kraj, niste ništa napravili ako niste u Međimurju probali međimursku gibanicu. Tek tada kad dođete doma, raspitajte se za medenu dijetu.